bongero kwararikize byo kwenda bihanga mbajrangu empanga rejo ningashi omukazogo hajara no mwaha bagumere bagadinjire empanga rejo Susan Magara barukugitocaringa barukugibona bonesa barukushaba sente barukugira ki no we yagumereho mpaka no kumutemo bwara kabaruho nareba nakandi yes mpaka we yashira hakufa ekikumanyisa ngo we kwari yabena bireba mpaka umuntu aridiro Magara genseji arahagadinjire ngo atakatoroka atakagamba nwajangu she was held captive kushanga tino kuyakubasa kutera esumu ninga kugira ki amuhergwizo wahika kufa so she was sentenced to death na omushijo bakweta Abbas Musa Buvumbo abo babiri baza kora batirwe bacerirwe go kuterwa ahakaraba then abandi mushanju abahwerire umukubaho kweki kandi nabo basubwa amagara gabo gona twagumantere banke bintu ba twabahakiri mbatwatunga sam justice government mazime rume amuno munandisangere kubanesa netyo habo kuba oburumyo bw'abantu bakwa barabiremu oburumyo bw'abazaire barukwa barabiremu kusere nsimbi yezo no busaso bukuru w'abana babo nikiruma kandi government yesemerere herezo bwinganiza no justice abantu akuba bayirobwe abantu babo mbwiro bukano busana buti ati tugambira abakyara bonka n'abasigazi the youth nabikuru mbabyeta muno haro yema story indozire umwisiki abayakaruga hero bakadama twenda kwakira story ngo kutubagamba bamanye inesente so ati abasigazi hakyaro bariya utabakusoma bariya tubinemero bakora bamuru kukebera na yesimwe bamwibirero emtwara makumyana mazima bitu bamwihambo mezi bwenzi nazanke cyana cyo bahaye kyana bali bazisigaze mukaga neza bakuzabagana yumka musanzu katurebaganda bakuragaruka nantiko muri Yantonde no twaraga kuronda karuruka ba LC1 afite etsimbo mugongo gwaba buturu kusima ningasha butumangu babasa gukora konkaba bargaye bayesharinga baja ngo watorire twe yabashime kwa natoranwa ngo abashime kusinga no evine no bebaterira karuru abo kugira ngo umukuteza karuraka ngo bakaronda abandi abantu babiho mbyanga byahandi bona bakatema something bakatema bo abandi bakabiha ombicweke bindi babaretaho batera akaruru bahendera bashagicire ubwo wabaresere yahendera sinjire kandi wengecweka cyabo babire batarukumuhagira bakagezaho okwenda kugira ngo berwa ndi hari konka byabakizamani ngo no mukuru registeringa ngo kwabo ija oriya kweshereka ayebuzabuza yamango ryo wacaro abura orondo kwa registering kubura ushanguta kubasa kwe registeringa then oriya yija ya leta bebona baba registeringa so ngo koshanga inaka konji kandi atari wo kicwekecho then yo wecwekecho bakakwebuzabuza kuko bamanyire unonda kwehandikisa amerugwizo bakaterwa barana kandi bonka bakama becweka tubatera karuru katuro kwesharinga kwabo nebwambe barukugamba okwayo kwetombitwa kwabo aba barabiro mu kwesharinga omunika batema seruka liro ruro lya Ntonde district okweni yabahagizi babasingirwa barebwa bari kutero rwari abatura abantu bahakanusa obusinguzi bwa Emmanuel Twesije owarangirirwe nka chairman wabo obwe bari kugira ngo obusinguzi bwe burumwe bituri nyina obusasi bwinjo mu mutima gwanjye kushanga ngo ahizo bari okutora na chairman witu erosibanu abantu abakuruga side na side bona nikwalisha bakashka nakanya polling station yitu bakatandika bakatera bururu ngo rekito commission yatire mu staff mbwa koponi abantu batera bururu kurgashonda na shonda abantu bakabatema babura ko batomuri register Echaro chitkabatema tikizire bwinganisa omukaruru ito tukatandika bataho omuhandiki wa register kutwarebire nakukutana register takwenda kuhandika abantu twagezaho kwenda ngo ahandika abantu bitu konka yatweshereka abatuze bakabatema baragire mu register yatekamwa babire nibargo mbyaro ebitwehinguririze itwe tangaza kureba ngo no muntu wabe nargabuyaga akija yarondera kabatema aba bayahindura ejo kize cyanda baronda isima barisimo rukumanyanka ka China o NRM obira isimbire na Emmanuel Twesije o independent batyo bamujweke kirunga cyebishanja muno bari kwenda nka chairman wabo
kyamazima emyaka gye nyina egy'obukulu mbadde sirabangako bubbi mu kalulu bufaanana bwe nalaba jjo nga 28 nga mulimu ennangamuntu ez'ebicupuli nga bakwata ennangamuntu emu ng'ewandiika amannya 3 bwe mmala okubinoonyerezaako ne mbimanya ne neekubira enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda ne mpandiikira RDC ne mpandiikira DPC ne mpandiikira DISO ne GISO okuba tukaza kulonda kuza mwanya nyuma mukamwana n'omwana wange omwana ine emyaka 30 bakamubinga runyiriri n'omukamwana kagenda ngobwe nitulonda kandi bakabagizire ngituronde bareke kipapura cyo kutulondesa bakitwihamu abantu bagira ngo hakabamu n'obushomankuzi ekyarugiriremo obutakuratira orukarura rw'abatezi bakaruru ne bagenda ne bakwata amaboda ne gasomba abalonzi be 06 endala okugeza nga kanoni kinoni lwensaali byonna ne bajja waneeka batema ne bakuba akalulu akafe teri kisingira ddala kuswazanga kusanga abantu abatali bafe nga be balonze nosanga ekyalo kino kyonna bano bonna abetolodde wano nga bennyamivu kyeyamaanani abayamulonda nga fena tuli wano tukaaba twayikowa Emmanuel Twesige omazire kurangirwa nk'omusinguzi eyitwa mushanga n'abashagike be bari kushatura enku omukwetebekanisiza embaga yabo y'obusinguzi nyowe nkabagambira kale nti omuntu okuza kupakasa atijana na 10 kuronde bariho wanje okuza mu banka kweyohora atijana na 10 wanje na n'ibindi nkabagambira ndyo mu kampini shoboyira kumpa bururu ubururu tinda nkabura bo mu kampini yo process yo bururu abantu basime binabagambire babempereza je twagambaho na mukuru w'ebyo bururu kandi ebintu byo yatugambira hanshongechi bakaba bari mu register baronda bona bakaba bari mu register bari mu mazina abana abaziriti kubatinko bamunda bari ekyaro ekintu kigambwa kuba kirimo abatezi bakaruru abayihandikise 289 kandi kigambwa ngo isima barisima akatungo bururu 95 kandi Emmanuel Twesige yayiga na 28 ndisande William TV West Sande William akona karura ka RC1 akutwentu manyanga umuntu ko kwemerera umugongo gwa mutahi wawe nikiba kiri cya butunu it is there and then umuntu naye afuterera karuru no more no less no complaint konka we are really disappointed kugira ngo still abantu baronde ndije mahanda kifuba dembe mpaka karuru bakacankarinye kaza mu corruption ni umuringo gwa ningo gonde kahendera kabire nkaka kandi twagambira abacara but at the same time warebe mboza abacara bagenyigire mu nonga ncanje ndo condoze abukuba bashara mu kwesharinga nce bacaringa kandi bubwiro windi mamba remera hamazuma nangwa nituteka ngo no mukutera karuru waboye n'abacara bakwejumbire akarunu kabaso butakurema ara wakasinga kana nahe nambe mpango yaberiye ncara ndira ngo yeshongeje basa kubera umwigufa bitari mukwebuzabuza omukuteka teko kwanje kacarte isi umuntu waburikira so kutekereza ngo ubundi akaruruka umugongo takarukuyiba nikurabe ninjimanya na nyariyari kumbe bintu bine bakwa batayireho nibe batayirwe abantu kandi basohoka mu manipulating amburinge hata bina kakondo bakozeseze mu kwandika oli bo byakwataga kamanya ngo no responsible mu nsongo yo kwandika batezi bakaruru kuba bakakikora yera ajanya chira ntwara pandikisa nenda ngamuntu yanje then ko ono eligible voter number arizira nyinshi areta kwandika ngwito buli balance tukoraki tukora ugwa masiko gamuhagaruka ngaha kunwori yaliyo naijuza abantu abarukuma naitaga that's why statement yo urererwa electoral commission negamba ngo abantu bona batira akaruru bari ngaha mu register so which means akakondi bakazaza handika byaro muri bajya office yako uru yabagari nahandika abantu bando bwicho bukora electoral commission muringo gumurundi gunebe kire because ogwena rwari na kutera akaruru akabasemini kwa mu register so I think man sana wa complaining kirkwinga naki utali mu register tina ukwizira no sobora kuburwa umuhanda nambero araba as long as ensonga yo kuboro no gwerabe konka taguriye munsi yitorukwe ni hata nkaba nkabeni mbakoma for treason abo kuba washanga ngo ine futera karura ka side edge ukagendo kaza katerera side edge hati owanyu hakabaye ki mwa mafurikire mwena mukazoko hatoko hakabaye ki
njimanyisa ngo ko imwari direct muraterire yo karuru ningashi mukatere mirundi ebiri wamangwa ko kazo sha mukaga akaza sha mushanjo zo kotero garuko zo kotera yo ninja ngo ko no kuri munsi yawe ruko abo kwa ba side wabo tarakaterira ho shime kwano katerera njanje manyisa ngo birabo mucwekecho abire kwamba deciding taba deciding mwabire kabiri yaho byeshami ensegme nyuma bataho mutakwenda na noko yimwaza naho mwataho bari aba batakwenda ahabo kwa mwamutari batuze becwekecho kumanya omurunje noha ari kutambuza enshonga z'abantu no so side na side hona muntu bamwe hariya murukwe ahabo kuba abatabatunga chiba kwenda na no kutumwa baretera naho haza yiciro kwetenga samuhe rwizoba nyonanye nka chondorze mbona okunasi babantu abakonka mbweno nibiheza babiringo Gideon Senyamo nindeba abantu abaryaho bona bakurye nyuma befumbasi bashobanganirwe no bwire bwo mukasheshesheshe abantu bakabina mani baraactive. What has gone wrong, Mr. Gideon? Central Market, I think. Zachache na Jemima ni omulego wa TV wese kujasha yanjeza abashaye munera chika 2006 ko kuwagamba abantu bashobe okuja akatera ka Central Market nakeza echane echo na mnonge omulego wa TV wese bashahemwe akatara kashimo kuba kigwirwe konka okuja abashubuzi erizoba basharamu obutakigura abwenshonga kwatire na karuru reka ngambe bice tonge abashubuzi na munonga abari omwanyo gabajango ebyerizo byo gukora basharamu kubishaza mbatugambire enshonga nabwo akimka mwanyu basa kujayo mumisho batugambira amazina gawe yo nokora kino koro mukatare na ne enshonga eri kutegaza kiwo mushubuzi nyowe enshonga eri kunteganisa nyo banyeta arukayona byo mushubuzi wa Central Market nishubuze byabatembiye ejeje shaha nimpuranye no gusasa munonga uko kushanga ngo nyine bakastoma banje kubasa kuba ni savinga umukasheshe bakaza gukora bakaronda sente tona tukabaho changa ngwaje shati nyigwire ahabwe nshonga ya ba chairman witu uturonzere niwe tukwitaga chairman witu na Emma yes chairman witu ni Emma ahabwe nshonga nyo kuyana ko mukatare teka huriraga kavuyo ko nar chairman witu wachireba kandi chairman witu niwe tukwitaga niwe tuterira karuru yarabaho omurebe wa TV bose banzomuhereze kishani bikurugire nkayi byarkanka yagwacegesha Edesha bwashitujya muhereze story kurge nyuma akwantumanya Baramakiza wabereza kurugura kuramba ya ito Mr Baramakiza yatayayira twagamba ubusasa bwitu twaherze yatwikiriza kutera karuru kurunda ba chairman abo kubasa kwebembera katare kitu akaruru twakatera twakatera karuru kitu chairman Emma akaruru yakora ki yakasinga esiyona nekirewa nimvumi nekirewa ngo akakasinga wachireba ati ninyebuza kutwaheze kusinga karuru kitu echandiko kinde kikugaruka kikagera ngo icyo tucemerire ngo chairman ututayikirizibwe kuba arya hantebe nico kiha kandi twenda chairman akuba ipito nk'abantu tukubasa kuguma mu katare tutine chairman wachireba nitwetaga chairman tukaguma mu katare tutine chairman nitwetaga chairman witu akuba twineshonga zitu nk'abantu ezitukwa twetaga kujya mu chairman akore ki atwera hato atine chairman nituza kuzoha tuza kuzoha so ibintu busasi bwitu twetaga ngo batwereze chairman witu siza chache ni omwe wa TV enshonga ne yakaruru nyenda kutamura mpora na mnawa tonje kutunga abandi bashubuzi bonje kutereza ebitekateko byabo na mnonga bwa cherizoba bonka bashubuzi bakatereka Central Market Flavor TV kitekateko cyawo ikitekateko cyanje cyo imana ikatumuterira karuru akasinga nabwaci fata kumureka cyo kitekateko cyanje nkayo umurebe wa TV muheze kishani kurga ubu Minister Baramajaha mukamwine shongaki akaruru kakija kata bukatero katera mpaka rizo akaruru bakajya gutera karuru twazaca itwatera karuru umusha yasinga kandi ati nindeba bakwenda kora ki bakwenda kumwikiriza ngakurembera katari kandi natukurembera gitayine bizira nyeshonga yawe nindeba umucyara hajya ati assalamu alaikum hajati ibyo gamba bafande ndarabe kwa afande niwoshi mukwano yigura katari shahimu niki cyabaho waiting for election yes from whose directive from the chairman of Central Market okay omoje uri mushubuzi ninga ni uri murorezi ayo ndo mushubuzi enshonga nizo zihe songa nanye tinka change reje konkananye na ikonaza katale kachinjire so tegerize woda kurga yiguru tumanye cye nicyo kugendo mwisho
Okay. Sisha chache ni womere bwa TVS nakweza kashani agango maduka na mnonga agachinjirwe konka kitumaya baisha hemwe na mnongo murembo rambarara ejinesha zo gukora tikujangu no mwabaziyo abantu bashimye kuba babyamina bakora ki basikari bo barino bagezeho koro gwabo natungo mcyaro nawo katumwakira tugambe bigambo byako ntumaya ko mushubuze ensonga tu live at TVS na mnongo muri wa TVS mugambe kigendo mmisho ekigendo mmisho ezishaha itwe nk'abashubuzi tunzere obutikiriza ingano ahabwe ngambo zitari zimwe na zimwe kandi biyona omukuru honorable Baramu akija hizo bari wa kabiri yasigagira ngo stera karuru stera departments buri level tugereza abantu then twamara stera chairman twahurira kariye twachikora twargo kutera mu central market twaza division kakobo twatera karuru twamaze kutera karuru yagira ngo bakanga hanyuma yo kuronda omuntu atwira chairman witu twatata ho mukatera kankaka yagira ngo bururu bwakora ki bwayanga ahabwe ngambo ninga ahabwe katabanguko kabari no baletaka vuyo mukatare abantu batakwikana abantu 20 so ezishayito ngito abashubuzi tuyinobwo babwinji kubanga ishano basafye mukatare bakahenze ahari cyo group y'abantu ababiri bakora ki nibashisha izina rya chairman nyuma so itwize shahi twenda no kwenda kumanya ekenyine cy'ukugendo mu misho kubanga wenyine omukuru na repubana mwaze mustera karuru handi hace ati market act neshobora mu chairman tayine kwakora ki arkwembera katari komfite twenda mu chairman kubanga tine kintu cyo abantu bone hibari abatine chairman no busise hiburi bwine chairman kasha niko bashubuza ko mu katare kwerenga abantu 18 kwenda chairman omure wa TVS na chenda omuhero takagenzere wagamba act wagamba that means hamunke ebihandiko nibigamba kimwe atunje kigambo nari Robert Mugabe kachebeza meya wo rembo rambara we nagamba ki echandika cyasho kwire kiryampa hasi niwe nkana basa kucheshomera shomera akuba niwo chine mukama wanje tulaiva tibe nango ngomero mwe echandiko kirijirenkai echandiko kindi kureba asimu yogwa mucyara nindeba cyayininjirwe Minister of Local Government Barambarga hari atenyi honorable Chikopirenje in State Minister for Local Government Permanent Secretary RCC Mbarara Alex omutano kujangu election of market vendors chairperson at Mbara Central Market nasagumiza mawo cyandikirwe ebiro 5 byo kwezi kwa 8 omwaka 2026 ijo kingambe yemera hote Mr. Baramaze mutera karuru twatera karuru chairman yasinga atete kigendo mission nicyo cyita kucenga aba baromba gezo kushisha chairman ni baje bonka abantu bakwenda chairman witu chairman katine ngo turonze asingisana kasingi na internet akaruri yakasinga sitoshe kino byo yetegereza baramenye agambire nicyo tukozire twagenda twatera karuru zakashome cyandiko for reference akuba ikintu kikuru munonga akwantukereza ejo cyenyine kiri amwanya cyandiko cyandikiro ebiro 5 byokwezi kwa 8 2026 that means cyandikiro izuba rya nyumwe bazyo nje kikumanyisa ecyandiko nkigiranguru election of market vendors chairperson at Mbara Central Market. As you are aware of Mbara Central Market vendors recently carried out an election for the market vendors heads of section departments. Election was overwhelmed by market vendors and was conducted in error. Ngoburu bono bwatirwe bakabukora omunshobi. The act introduced by the new governance framework for the public markets and does not provide the office of overwhelmed chairperson for vendors. Instead, the market governance is to be undertaken through the structure established by the act. No bastop tugamera ngo bururu bukaterwa mu nshobi kandi we nko muntu wenyine uyazenga tugutera no yasiraje ngo tero bururu mwena garuke abutse agaruke busteze busakari wanje yes agaruke ayizaha atezo bururu soze kubutera asiga afune evidence kwereka ngo omushaha singire kuba aramusinga ema agende wareba ema kuba aramusinga naza kugenda icyo turi hantaro kwiyaho twita gace y'amani
bakireba right now tino tikirizingana ahabwa abantu abarya nyuma y'ekinja kincho batabikana abantu 20 abayona bareta kavuyo mu katare kensi yona ako kumanyonka karunji and indeed Central Market yinwizina runji buri kimwe n'icurunji oyira abantu abemitima mibi no manyango kirunje kitahane kibikora kita so ababona abantu bagize kutweshembereza kandi tukora nabo bakugirana bashishize na chairman witu no bayino batumye tugamba chairman uho chairman Muhumuza Emmanuel obwenyino watubwaniriye kufune midara na nobuduka korenguryo mowe n'ahandi harunje harezisha omwanya gwarumu aguru habusinji ono basota ku yumusane yo kwira mo katare kangu yemana mubi departments akmani manya akataraka kire mu departments kine mo abebijwaro aba fresh abachi amani garinkai baba kubateganza ni barugo mu section ya ninga section ya fruits aro section ya fruits na no mukazomwe ariko mu myenda ogwe watuberire shitwero in fact tonka bashubuzi ntwenda justice about that lady kubanga nwe naturetere bigona ijo bakasiga twaza division kutero bururu yargampa hobona ne okumanyangu baramuwe nyine minister aine kuje cinta kacerebera butunu kubasije twaza division kutero bururu benyine cyo groupe inde kugambera y'abantu bakwato mpanda baza Independence Park ebyona nho byabiri turi ampa mistero bururu bokuri abayono bamanyangu chairman ngu yasinga bayono bashisizi naryeye obwe nibwo buzibe buri kandi kine kitwetaga nitwetaga abo barugeyo abo benyine banyakukigamba ngo bakucisha chairman witu barugeyo batusoborere wareba ibyo bakuvuga kuno bakagamba kuri nibyo twetaga bije bagambe nkaye barugambira ubukureba wareba chairman witu Emma na Nabara Maruhu atwereka evidence yo kugira ngo ece cyicaro cyawe kiriciti akacukorati cyicaro kiriciti akacukorati byona babiteka ameza kuriki kandi abuzi bobusunjere no kugira amusore tse kugambe cyinshi no kugira ngo minister baramuhakwika abinja abahereza ki abahereza attention kugira ngo ahure both sides kwangita kuyizera mpaha ecataratwire akahutsa abantu babiri kana yero bagamba side bakushisa izina rya chairman itonto nangwa ikije nitwe ninga akora kuchondoza abanzara obuzubwo no butuyontora ameze shaha no burga nkankai no buretwa muntu cikande no burga hariki tokwemera ize shoka no kushizina rya obuziburu wabo munaza kwa nahuro obuzibu oburemezi bobo oburemezi butino bwa Central Marketing aho no kugira ngo haro side zo kupinga pingana twine side eri kupinga chairman etakoresha nabantu 20 ekindi ni kugambera na 20 ni benji wait itobara totera akabateka mpako bagira ngite ekiti kufana chairman nekinchina neki wachereba kozi washanga ngo out of abantu 18 bakorenga abutino mukatare tona nzitera chairman akaruru onko kareba ogomere bwacu bitumuhereze cyane cyane okutuganira turebere na namno gabalshandi naha konko kareba ngo just akavuyo kabanta bamba no bayino bareto buzubu akatare kako numukare kacinjere tukuza kwigora akatare stine chairman ntwende ntebe ya chairman ntwende ntebe ya vice chairman ntwende ntebe ya yaba wa security ebya defense ntwende ntebe kubanja right now cost atiza shamuntu makro tine mwere Omwati vesa mazina nsenyo Gideon turi akatare ka Central Market aho murembo rambara ekishane echo noreba a screen yawe akanuko katare zabashahe mundakika 38 bagira ngo utari gukora okusya batorine abebembezi kandi abebenzi bari bagambaho nibabo benyine abetorine aho kuba okujamisa bambaga harwargaha ijo akajango akarurukije katerwe natunga kiriju ntumanya komwe umbashubuzi w'amana mukatare ka Central Market umushubuzi yajangwembe murekire abantu bacyara bamwe muri abo bakatara abaza abari mwanya umama urirota n'ubusinje nshonga gwakiti mukigwire ite twumanya kashanga hakinje okay nyonore wabureba ite nteye babire manyiciro ntumanya ngo mukateza akaruka keje kakagina karuru tima yo kagenzere mwe ratire karuru kakatera chairman kakatera no haya arabiro chairman Emma
akarabaho konka ati then bwanyuma muje habaho ki kumanya wenje mbaenda chairman witumuhe. Okay. Abwenshonga zakire twaza kugaruka mu studio konkanka TV wose ntikoraganza bijaguma umwanya ogwo okwisa ashaha area yenyine tumanye akatare rizoba bushubizi bambara bakora na biti bakora ebikuje no misho bubagamba minisa barambara gahare ojira hijo erizoba ntekateka kuba ari om district eyisinjiro aye kuza kuchondoza na mrongo echagambo no fight no corruption okora na nebindi kebyo ebikagamba mukuru wihanga Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda kandi no chairperson w'ekibina cha NRM chaite aroho kuyanja ngutaka musiga sasa muhereze kigambo akubaguni bamanya muri Buramba live activist ese bigambo biro tugaruka mu studio mbweni nkanyowe amazina banyita Mwanganje Florence bantorine nka representative for stories nyoni nyenda gamba kintu cha chairman to kubasa kunjira uno tuyaho chairman no mukatare mu market master naza kumanaginga business y'abasubuzi abo kuba market master na taha saa 12 akatare chairman abene ariga musa 5 go kiro ari controlling business z'abasubuzi wahurira hati market master nibatu ababigari bine chairman ababoda boda bine chairman abwenchi cyo batakuturetera chairman witu tichi kumaisa nguturonde ema tichi kumaisa nguturondoha konka twino kuba twine chairman wakatare kande chindi chairman tuba kumusasura musara government ekuma musara abwenchi nibenda bamutwiyeho ababa bakwenda abakukora ebyo nyoni ntero omuranga honorable oba minister baramu ogaruke mbarara orebke ngo asolovinga problems z'abasubuzi otherwise we are facing badly. Nekangambire baramu ogaruke mbarara ahabwo kuba abantu bonka bakushangira akatutari bakakugambira ngo chairman akiba battery yakorecho n'abantu bace kandi abantu abakurwanisa ema abwe nguzi yatiromo mukatara kurwanisa nguzi abantu bariyamba ndako destroying akatare kukiyaho bariyamba rwanisa obwebembezi wa president Museveni n'abantu batakwenda Museveni n'abantu batakwenda Muhozi nyonka bahuraho mbabigamba n'abantu babi nabinazi iwo to banzo kabuza abantu manya ko iko mwanya wasanga mwebizibu obuza batuze ekirikita konko muntu nabasa atakuletera information wrong information akakuja mchaima na ibire battery you ainabahame ngwakabiba bano go muntu tukusanga embatari ibirajya bintu tubasa kumutwara umukoto mwemerera kandi mukamutorana tukamutorana yo kasiga wagira ngutorana aba representative bebintu byona twaratorana waja kutorana chairman witu kamutorana hati wano basota kumusazemu otagaruchita basubizo katugambira kandi wa wizire kurondesa kaci obuciko kandi ukagaruko kagambiro ko anyway ogaruke kandi nyonka yokuterira mu ngaro ndukumanya ngo ebintu bwatukorera kwari biriyo ninyendo ogaruko tasisa bururu bwa mukama wawe Muhozi owo kwikirizamu ogaruke nasigara ndi Mwanganje Florence representative for stories niwo bakubaheza kutorana nanyo bantwariza kuntorana kwase cyandiko niwo tindio muno anyo kiryo mwebembezi konkanyo tinkwikirizamu byabari jimwe y'abantu babiri basatu kudestroyinga katari kandi president yatombekira katari karungi abonki ni mwikirizamu bantu ankabo ogaruke baramu nakwesengeza kandi aho nayo hombeka nko kunkura abandi mbasaba okagaruko kabatereza ensonga zabo ninye nko kwagira masaka okatereza abantu nko koteriza ba LC1 itogaruke kunuya cyo kugira ngo act yakatare negama ngo atorane aba representative b'emyanya ngo chairman no abo kuba market master takubasa kumanya business z'abantu takubasa kumanya bizibu byitu mwase watuburize ngo market master wahana akorata nabarabyata bituburize twina obuzibu abo abantu bacaho kwendeze byabo kandi oyuzuke ogwomozo Brian wowenka akaguza mudara kandi gira ngo tokuguza ibintu bya government akaguza mudara
batwara omuntu we na kamasa officer arani bamuha mu computer bateka mu izina lyori garko solvinga bizibu bitu ebigambo nibyebyo na munonge muri bwa TV West twabutunda konje konga kujasha twaza fumura okache otkonja kuchondoza enshonga age na nendijo akwa tubaza kutunga omroad mayor Robert Mugabe Kachevesi akwa ndana uba mukopiremo RCC tunabasa kumutunga twaza konja kuchondoza enshonga shamshanju agihangwe amahore gitu then omchiro shahibiri agachenche nasikanse mu video naho murembo rambara nkoko wagamba muzo mu kuchondoza enshonga zito turayongera kuzigambaho abo ko kuchondoza nukwetengwa bari munonga Gideon Senyuma but in the look of things ebintu okutwabirora kose no birora mbere bisemeri kujya na mbere bisobere norora yo twakuzo mu kahumura tugaruka n'impapura z'amakuru otarga program eji eyasisimuka Nehinda okwenda kongera ombuhereza omubyemizano otaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West Nehinda kurwa mu Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurwo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko aboko koko nyoni ndeye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere cinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharoka bejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hata no rwo rugendo kandi ndebere etasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera ohinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero Nehinda TV West akashosherekera kempapura z'amakuru stanakana urupapuro rwa The New Vision Thugs kill SC Villa captain awugwarjiro magara genseji bamwisire captain wa SC Villa timu yetu eyihangiriya Uganda ha Education Ministry directs action on rebellious head teachers after schools defying government timetable ojakano bireba hwaha reports zishwire ojakwano byahura President Museveni on working visit to Tanzania kwese byene bikwatena na relationships zitu na namahanga gatwetorire na nagandi agariya heri yetu court Bajantu Magara mada to get death sentence twatwabiga mbere hwaha ababine kwamba hanukwa ahakaraba ask URA Commissioner General measures against errant URA staff byone byoraje kwa nabushangomu urupapuro rwenyine orwa The New Vision
General Muhozi Kinerugaba orders merger of PLU factions ezabire zebaganisemu ariyo na orderinga ngo zigaruke zegite eza PLU tenders zirumunyinji letaka sente gaho kato umuryebi eja kwa no tungamu ezindi nyinji abo kuba umushuburo goti chakaye na ngo gorebe bureba ahandi nibajanti club president Mandela condemns gruesome act. The act neya ababisire villa captain kandi tureba ogwe ariyo na kijumirira ahasigara urupapuro ru n'urwashiringi 20,000 kandi turebe Bukedde nabwo nyuma twakira umjenyi witu. Okay, Bukedde naye mazira kwa nehika ebyo kuba katumba amasasi ebiri mu reporta y'omusawo owa police gyasomedde kooti soma otegereze Bukedde kiro kino report yegeturukiva omusawo akandi ebisomerwe mu court na mbere akandi mesa katumba mala yaterwa amasasi court byeyesigamiyeeko okukaliga abatta Susan Magara ababiri abatugambireho akandi abasingisibwe ogwokuteekebwa kalaba n'abandi okusiba obwomezi bwabo bwona bugali omubukedde kiro kino akandi wetungira makuru nyamwingi garumu ba minister abeko kola abanene mu government abeko bana ne ba engineer okubba sente z'enguudo somo itegereze Bukedde akandi bukwatagana na corruption rundi buli bulunguzi kiro kino omanye aneberu kukira study materials zirumu mathematics erumu social studies integrated science yone Bukedde hati ajiguru omwana y'omuzeeye president asabye bannaddiini okubuyisa enjiri y'okulwanyisa obwavu ebyona biri Bukedde hati agisome ogyetegereze mu byemizano harubaju orwa Bukedde kiro kino yakuletire Emma Okwi rwindukire omupiira kandi yamukuletera Bukedde n'ebindi Mosala agenze onana timu embero nana yagire na Mohamed Salah wa Liverpool na hagenzire captain wa Villa atemuddwa bamukuletire David Owori akandi wabatemba gwerire ahina makage akandi bakamara byakubi akamalira rugero mbobezi wese soma Bukedde oitegereze ensonga ezo zimu hasiringi 10 kiro kino kwa yazoka etyo genda mu supermarket agena hanguda streets genda myanya taliye munemu ba agents baitu bona Vision Group okweto lihanga osobole kono itungire mpapura ziri Bukedde siringi 10 New Vision M10 ibiri twaza kuza omukumura ho kace tuje kuba tugaruka na nomjenyi witu arije kuba natutwara omunshonga zitari zimwe na zimwe na mununga tuje kuba tureba uko kubara kwa intern zo mu marwaro kuteganise obuhereza ba interns turebe n'icyo cyakubasa kuba kiteganise mwaho omukubara ba interns omarwaro omjenyi witu akasheshe kerizoba no mwami Dr. Sebastian Mubanjizi go kano mwe no public secretary aba Ankole region tsakwantuleba sectejo ebyamagara oku eyemerire tinkwenda ngo muferwe nakweshengereza akwa bikwate namarwaro twena nebitkwataho so ine kumanya wahike ino shangachi kano ine kwa not facing water can how can you still overcome it twahumura nico butunzi charity nyenerake kasanga ke ya KK tugaruka no mjenyi wetu atargaho Mcharo jai oine risk factors za preeclampsia eclampsia noha omuchara oine myaka eri kurenga 35 akagirenda koniyo wanda omuchara kugira ngo ari obese
obese nkimanyisa ngu body mass index yarenga 25 mbona wari umukazi wo kureba ngo rebe nyine ko ngarengeseriza ubuhanga atejo bwakira uburingwa very good then ni hariho abantu abine ezitukweta chronic medical conditions nko muntu ine shukari nko muntu oine nko muntu turoine pressure chronic then nko muntu arwire ensigo utuja nyomba go murwazi wensigo so nichanchi maisa ngo mucyarogo nabwo si risk yo kutunga preeclampsia nawe ne yongera bari yavunkenka then hari wabo tukweta abacyara bakugira barongo endaza barongo multiple pregnancy yes omucyara owaragizeho pressure in the previous pregnancies atenda yo kumanza kunagizire pressure nchimaisa ngune ya kabiri chance eriho it is even higher so omucyara oine ekitukweta family history of pressure in the family so nchimanyisa ngo mama karaba ine pressure ningashi ba sister banje or my aunties babi ine pressure chance yo kugira ngo nangengire pressure during pregnancy ne yongera kandi kugira ngo hatiya pressure ko kuyimuka eta umukazi wenda ahabunkenge twine kitukweta okwerinda ningo okubasa kukikingira prevention yes prevention so omucyara oyine ezo risk factors ezinagambaho na kiba kiri kirungi yaza kugirenda abanze yahika umbakugu abashaho abatendekirwe preferably abutukweta obstetricians zimwe nabakugu umukuzara kwabacyara wabo ine ya pressure yeje yabutosha wabo ino buhango burengere wabana mangu mukacyaringira n'etano aba pressure muka abashukari abensigo owaragizeho pressure kandi ayinenda so atakagizirenda endijo ari kitukweta preconception preconception chimaisa ngutoka gizirenda konka nichorimu so umushao nabanza yakutebenkanisa kureba ngo uri fit kutandika kugira kubasa kutunga enda akantu jangu omukazi asheme kugira enda by choice not by accident so ati nchanchumanyisa ngo omucyara kakushara mu kugirenda nabutekwa kwetebekanisa twagamba preconception so umushao naija gukora ki harwe mibazi emanyirwe narishi research netwereka unechendeza munonga chance yo mukazi kuyimusa pressure so noza kureba ngo waiso esande nki 12 kuisa myezi bwene esande emyezi 3 kuisa myezi 4 omushaho iraza kutandikisa obujimo butukweta bwa aspirin nje aburijo konga mutete andikanisa buko mwine kubani murebwa abashaho bakaba bareba ngo risk factors ni nyingi bwene umbazo guno gwetaga kana bwene kumpemera dose yes na dose twine kwantu gipimo then ko kubana ojimira notansha sande 12 mpaka kwise sande 36 nashoro kubura yo kwezi webare iwoteri nitwe ahawa programu je ya sisimuka edakika za 5 na 8 eza yogaho ahashaha yo kubanza akashonshoreke akutwaye garanjuramu na komjenyi witu ko kutwa kwanjurire Dr. Sebastian Mubangizi ogunaruga mu Uganda Medical Association na Publicity Secretary ahawa Ankole Region ntwenda kureba ahakwatana ba interns omarwarro gitu aga Uganda omakutukusiyo bwiro mu nzira ine kuzaha internship konka
ba intani zaba tukatwere tubahereza yakasente nk'abantu abo government ya postingo mu marwaro I think for their upkeep na no kuba no manyembero kwe kuberi but this time round government akoka allowance kija yakihaho and when it went ahead ikaba postinga okubasa okora internship yabo mbone twenda kureba embera erieta eyemerireta kandi ogunka publicity secretary naija kwa natshobora obuhereza hato marwaro burubuta ababo bakazayo ninga tubaragireyo bwo kubagireyo embera eyemerireta reka mwakire ayongere kutoyanjoro mburingwa nabwanyuma twase kushumaje ahanshonga zaba interns Dr. twakwakira Wale mnonga mteye kuswa program amazina ni Dr. Mbanji Sebastian kandi ninkora nka publicity secretary aha wa Uganda Medical Association Ankole region ekitongole kikugita abashaho twena omwihanga but particularly I'm based omuri Ankole enshonga yiwa leta nenshonga nkuru munonga nahabo kuba internship ni kimwe aha binde byine kukorwa utakabire licensed kuragurira abantu ninga kwata amagara g'abantu Dr. Nanisha batubanze twamanya Uganda Medical Association ecero kukora then nabwanyuma tubone tushumeje turebena nahiri kushangwa nebindi tubone tushumeje habaye Uganda Medical Association n'ekitongere kigita abashaho tuwe no mu Uganda kandi ahabo kwenda kwereza jo abantu na governance yacho tukachito mu regions so tuine National Executive Council erukorwa Professor Asimwe Frank eri based in Kampala then tuine na branches each region Mbarara region tuine Guru tuine Rwenzori each region of the country is sectioned so tuine different leaderships konka tuina subscribing under our main neck Uganda National Executive Council so enshonga ya internize birebe bire enshonga ya mani abo kuba doctor nko kundi ko kuheze myaka yawe 5 yo kushoma bu doctor oyetagwa kugira ngo ofune yo mwaka gumwe aba doctor bakuru bakurebe ebe washomere kwe wabikwasire bataka gukirize kwata amagara g'umuntu because twena tushimanya ngo amagara tgine repair tino ko kubasa kuyishiriza umuntu ngo agende mu community kuzakoragura abantu atabire salary evaluated ninga batarebere bakamushuzima bakagira ngo yes omuntu ogu naza kuba nakora amagara g'abantu kandi tugaragire buzububone now ineshingo ndakutandika nacho who is an intern nora abantu abinji abo kugira ngo twine different sectors of education kandi kutubashoma abantu bazo mu internship hatine kuba kubamba correlating munonga ninga bakujikoparing munonga na medical internship mu cyumanyisangu omuntu akashoma ubu doctor ninga yashoma ubu nurse ninga yashoma ubu pharmacy yahize myaka 5 ya graduatinga university ya mukora doctor konka abo kugira ngo nekiragiro cyo bushaho ticha Uganda yonka nensi yona no wakuza Kenya no kora internship no wakuza Canada no kora internship provided uriyo mu health sector so omuntu akorega kuba doctor bamugira mwe natwe waba doctor university yakurekora no iza kuba posted wabe supervised by Ministry of Health kugira ngo tube sure ngo kwaza mu community amagara g'abantu urabe no dealing nago mazimazi ganga kwa gatari mukana now curriculum ya za university negira ngo medicine for example ne shumwe myaka 5 hateri igenda twizere twagiraho mwene nchete nko kuterenso babo kuba government izere ya draftinga ninga yakora endenderwaho yo kutendeka abashahaba yagira ngo kikabire ncyenda ngo umuntu abanze azo mu internship then aheze ahagarika university ze kujwara niyo policy kwe kutensa yego so hatito tiza tugira ngo ikintu kireba mu H3 abo kuba curriculum ya za university negira ngo neza kwegesa umushahe myaka 5 omwako gwa mukaga etureta gwine so ntimayisa ngukora kwa to mwako gwa mukaga wagira ngo nago garika university abebembezi ba university na curriculum ya university nkiza kugiteganisa abo kuba intebenganisa yayo negira ngo koso no shome myaka 5 ecyakabira kitubire turebe kituri no kugira ngo ogo omushaho kwarazo mwirwaro yaba agira university postingiro university no harabe na supervising abo kuba intebenganise beringo ko kweza university zona zohereza amazina ganyo baheza degree zanyu mu Ministry of Health ba postingo mu marwaro
njya manyisa ngo ni umusupervising wa Ministry of Health njya manyisa ngo marwara himuri abadokita bakuru ba consultants na ba professors abatiriwe Ministry of Health no bo supervising intern zabo. You are no longer attached to the university. Imyaka university kahwa university ya handing over to the government. Na wakore nshobi mbakuvunana abugo uri mu mikono ya government. So hati aho tubentureba gap na kwe wamwohereza omwirwaro akiriyo mu mikono ya university no hara supervising. Abuko baho nkimayisa ngo ministry yene gira ngo nenda ko yihaho responsibility kandi ikintu cyo nkiza kuba disastrous to the health of the people. So tugira ngo now university neza kuba negire tinyowe ogumushaka yeza akayize myaka yihetana kandi ministry nayo neza kuba negire ti ogumushaka tinka mwakira kiya university. So hata aho tuenda ngo government twetegereze nshongejo tugumize munana embero ko ebireri umushahazware aheze university emujeke degree yehe emukwate muteko mu mikono ya government yone yatanga ku monitoringa no supervisor internship. Ahandi tubire tureba gap no kugira ngo government netensa ngo abashaha bakobereze obasize kushoma imyaka 5 orukwerebera hata aboncho takwerebera mwaka gwa mukaga urukora internship mwaka gumwe gonka gwa muhe. So ata on tureba ho gaps mpango aho kuba amarwaro gitaga gumukureba gar mu medical interns gona go muhango intana ino mugasho munonga muhango munonga intana no muntu akubari ya emergency intana no muntu akubana yakira barwira ha reception intana no muntu akora surgeries enche na surgeries mpango niza kuzikora provided and supervised because arrangement nene gira ngo noza kutwara intana go mwirwaro hari yabo go supervising hariyo ba consultancy hariyo ba professors. So kakwikayo bazabo mu orienting abamugambire cyo gukora atandika kikora yagira hiyarema consultant nabaro. Now ayikwizana kikayamba neki no kugira ngo consultant omwe nareba interns batanu nje mayisa ngo emero metano ne basa kugenda mu misho umukono gwa consultant. You can have one professor ari supervising 5 interns hato shange ngo shaheje emero metano mwirwa ririne tamburo mu misho abo kugira ngo aro professor omwe na naba interns batanu. Abarwire batano bariyo mbaragurugwe shaheji abo kugira ngo haro consultant omwe abo kuba intern ka kugira hiyaremerwa hona abuza ari kumusupervising ateki kayine kucyanteganisa nkitwaze. So hatenye nango kirebe umuntu arukundi yabana na government kugira ngo already ko kuyaho interns nkimayisa ngo professor omwe tarabase kureba abantu batana at the same time as a matter of fact bari abana nkimayisa ngo mbakutegereza. And it is true nicyo kiri nkibo marwaro gitazo we talk abashaho bariyo mbareba barwire konke namba y'abarwire hatizishana ikira abashaho. So Dr. Kamaze nyetegereza embera kuyabire tyo ba interns babura. So hate kizire kikabaho government postingire interns. Yes. Abo kubeshime kutandika mu kwa munana. Kiyaba postinga tiya kiriyaringa nguneza kubahereza payments zabo. Yes. Interns nabo tubazaye. And generally tubazaye kugira ngo ni demonstration ninga ni strike kureka bategereze government kiriyaringe embaho yabo. Akwa baze batino kubarabeho reality. Nkiza kuba very dangerous. Abo kube cyo kubanza intano no muntu arukoresha ashatu na mukaga. This is something that people don't understand. Esa ashatu na mukaga ni manyisa ngo doctor yakera kasheshe shayibiri yasiba nareba barwire mpaka shayibiri gociro yagenda yanaba yagaruka yatandika shayibiri gociro mpaka shayibiri gwakasheshe yagaruka yiha shayibiri gwakasheshezo mpaka shayibiri gociro. That is what happens. Abo kuba amarwaro gitu oyiro kugira ngo interns zimbakira kutereza umukono gwa manu munonga. We are usually understaffed. Nyendo rebe example ijo State House monitoring intake izaho marwaro gitu area mbara regional referral hospital. Pija kuri bari munsi. Minister wakiza atereta stage konka bakaba turo for 1 month. Bakwekaninya bakurebe obuhereza bwa marwaro. Tikibirana mbara bankamba bari hamwe hone. Batuhereza report bo benyina bukorwa mu State House. Report ibatuhire yayoreka ngo irwaro ryambara regional referral ryine staffing ya 26%. Nkimayisa ngo habashahigana bo kwitago mu marwaro twina habashahabira na mukaga. Aho no tubantu endera interns abo kuba intern ka kubaho afiringa gap omunanso waherezo mubazi ondijo yanenda kanira intern ataho kanira omushaho wa inenda kutwara umurwiro musieta intern amutwara musieta professor yanashemeza abaine intern na muyamba. Ibi byona nibyo turiyo tugezeho kwereka government kugira ngo etuyambe ecyetegereze
isashure internet sente zuba kwetaga bagaruka mu marware abo kuba twatanga kugira okucumbagira. Now so tugira ngo hati ekizubuntu kireba nkai internet yatazo mu irwaro and they are right kugira ngo this is not a demonstration a strike. They are always showing us bariyo mbatoreka kugira ngo turebe gapa here tubahwere nabo batwe eco kubanza internet wa mutwara tine payment yaza kubahwata yaza kurara nkahi yaza kurya ki breakfast yagiye abo kuba internet no muntu atine buri bufuteka for example ubu tubantu tugira ngo tuba comparing na no muntu akiri student anaimuka kashesha zo mu class ashoma atahashamushanje shango mu afternoon afuna chapati yehe ninga afuna ikikomando cye ubu afternoon abatine ho ninga mu makigaruka they are not under pressure. Yes, they are not under pressure kandi nanoba kwa bari yo marwaro patient coverage kugira ngo aba student ngo nabaine access to patients ni nkoko kureba medical intern apana abo kuba not in a license no botari regulated. It is only medical interns ko kweza medical intern bataka kwitiro mu irwaro abanzo gendo registeringa n'ekitongore na council iruko governing. For example ko kuba doctor waheza degree yawe ogendo mu Uganda Medical and Dental Practitioners Council or registeringa bakwereza temporary license yo mwaka gone. Temporary license bakugira ngo ko gendo gizo mu internship hagira yo washobya license ya muntu jukwa tora registering. Yego. Okora internship yawe ba professors na consultants bakwandikira bagira ngo aizire byakora internship indeed are fit kugenda kuragurira abantu ugaruka mu council bakwereza full license. So hata ono tukugirira ngo government ababashaho n'abantu abitwetago mu irwaro by all means kandi mu rumo gubakora we want to appreciating by high standards. Now intani wabura kumushashura hati ecyo kubanza ekitwerarikira neki yabura sente zo kushashura katubarenka rent nkimasango yaza kugenda umusalamu areas kuronda otwanyo tike ahari abase oba rent y'emtware ebiro ninga rent y'emtware eshatu ninga hendre professionals mu kusika chapati. It happens in Chibaho abo kubesha heji. It is actually happening. Twine about 40% y'abashaho bona bo mu Uganda abo kurugamo bakaza mu mahanga gaheru kuronda embaho nungi kusinga yitwe no mu Uganda. Kandi by standard ihanga rya Uganda ryine karicira mu ngero kwegesa abashaho no wakuza outside countries mbakoreka ngo Uganda ne shohoza abashaho barungi munonga. So tugarika tferwa chance ejo. So ahanshonga ya intern yagenda yarara mu kajuka cye ninga yarara hare yarga mu musha munana guciro because arabo kushanga bari nkaba internet babiri bine kora 36 hours umaka gira 3 nyoni zakora mpyesa munana then hati urgisha munana ugaruko kushesha hato muntu yarga mu musha munana guciro aine kutravelinga katabarenka 2 km distance abo kugira ngo akahara panyiso mu kakwetagwa oxente buki nafumbe kizubo mu muhanda intano no muntu nakashiko nkanka katari safe yahirirwe yakitiro muka still na atari safe achinda muntu rukundi abana na government intano no muntu ari front line health worker. Yes, obu tukubantu tugira ngo twine outbreaks intano no muntu akobari ya emergency ninga reception kugira ngo ninga outpatient department kugira ngo kwe habaho katubarenga anthrax professor tabuza kuba ari ha reception kuza kureba patient always in signs za anthrax. It is an intern. Professor tabuza kuba hari ari kuza kuba na receiving a patient ngo in signs za Ebola. It is an intern. Kugira ngo twine nka outbreaks no shanga tukugambira internet tukubaye hanangisiriza ngo mwari bo mu rwira rya tenati mutugambire tuma isolating in advance. So you can imagine what is happening on marwaro omurwire is in signs tine wa laka kumu identifying already ya mixing na nababwira abandi. So senior doctors ninga consultants abaza kumurebera kugira ngo ogwo murwira abane signs zeze mu isolating probably na ya affecting abandi. Ayarabira abandi na yarabira ninga abarwira abandi babire affected ninga bafunde oburwire. So nicho tukurebira itwenga Uganda Medical Association omugasho gwito no kabura real no kabura government tukagarika tukajoreka facts tukagitera mutoki abo kube bintu ntubimanya nibyo tutwiremo tukajoreka ekiruho kugira ngo ebe guided and they do the right decision. And our stand, first of all, what is our position? Ititwenga Uganda Medical Association tugira ngo no, we are in support of interns. They need to be facilitated. And this is just a mere allowance. Akanuka allowance. They have been giving them 1 million kugira ngo surviving. Now, I want to give a small background. Buri mwaka government ebere facilitating interns. Last year bakapostinga aba interns 2,200 anana bashatu. Ogwo mwaka bapostingire interns 2,200
bena 17 nearly the number is the same. Yes. Now omu 2021 abahabuzi ba government na president baka tere cyane bagira ngo kurigiro mugasho these medical interns bakora mu marwaro intern ashimiye kuba nafuna omusara oguru half ninga 50% yo muntari employed by government. So omu 2021 bakatanga kufuna 2.5 million medical interns. So omwaka gwa kurasireho government yagira ngo sente zacyumbagira ngo twagira sente nche ngo mwene mwikirize tubiha 2.5 million tubahereza allowance ya 1 million. So twabaza twagira engagement na government noreba almost buri mwaka mpakira ko baho fracas ya medical interns na government. Konka kutweza twagira mwene twabira abashaho tukureka abantu bakazo mu marwaro bakaferamu ngo government yacyendeza allowance kurga aha million ibiro necweka ya 1 million. Bito ba government ke promisingire kugira ngo emyaka yako bane hingora ho government yabanefuna sente zukumara ninga budgeting na no entebe kanisiza yabashaho baguma budget ko mu consideration. So tugira ngo yes cyakasta umuntu ariyo nakugambira ni nkarisho wo uriyo mukashoka kugira ati na ni intensa ngo eze shaha tuyindrisho mero tuyiha tutahabu kugira ngo sente zacyendera tamer kwiza ninga imyaka era kurate ho ningiteko mu ishomero erindi to kwanga abo at the end of the day no mwicereza. So hati government tugira ngo mwene hati reka tukirize internet babemba bakora so marwaro tukore then ebene ne planning ninga eri kuteka. So konka kandi hati imyaka eshatu yena ke huiraho ecyakubikira cyo kugira ngo babagarra miliyoni 2 necweka kandi cyashumira cyo na nakaruhuka arigiraho cumwe kandi ati twazo mu crisis. Now government research tenso nacyo nyenda ku kigambo ngo mwene yo government omwana ke yashomire kurwo umwaka gwo kubanza ari kushomera ha budget ya government abo abari scholarship ngo egumizemu emuhereze ka facilitation nako wagumize mazumu internship ngo then umushaho wabera na ishomesa washomira private oriko shomesa school fees na niyogumizemu oye facilitating nkoko turano ye facilitating hata utshanga ho buzubu ntiza kweta ho watu ikore discrimination oshange ko mushaho nagira tati nyundi ati government inye kurebera kandi yo no yerebera. Number 2 aba bantu mbakore mbere kushana kugira ngo gukuyabire na ayeshomise ninga ngo gwashomesigwe government ngo mwazo mu irwaro ngo nakwana kora umurimo gwehe ninga ugundi timetable ne kubegiyemwe okushemeza nukumwe emirimo yona nemwe. Ecyakashatu actually nintekateka ngo hati government ekabire ne kwata abo turambesha shura bagira ngo iyo kahwa mukare obona bwine kikumara mwe nituka tukwatira mukono umarire okuba professional doctor ninga nurse omuringo. So government ntubatera umuranga ntubashaba ngo nshonga iki tugirebemo abo kuba nshonga nkuru kugira ngo turiyo ntigamba ho ngo ni politics ninga ngo ineki kugira misho ngo ninga ngo turiyo nturonda omwegerabyo nko kuba kigamba ejine nshonga nkuru ndwetaga ku supporting medical interns kandi by supporting medical interns we actually supporting health care service provision omarwaro gitu at different levels. Dr. Sebastian Kabeni nyenda ngo twetegereze kano shanyine nko kuwagamba buri mwaka government ne bane posting aba interns kandi nangwe nyuma bunde ketire ne bahaka sente ko kwa maintaininga kugira ngo batekwe bayega bayetegereza batahingaro zabo bamanyangu hata bahamebwa ngo bine okwatamagara gumuntu nibije bahenderera hinyoka nitekateka ngo already bakabire barubinji kugira ngo na interns aba bakubasa kubambi jobo bwirobu cyakobekige kizubu cyango munonga kugira ngo bije abo kwa hina batwire nibija kandi bakaba posted on marwaro. How come you end up being understaffed kandi bari bakamba tungana akasente mwe bari munonga hati wabuze kibuzo kironje munonga abo kuba ongezi abantu amuntu bastakuze tegereza ko nyena ntandikire aha kiba kweta doctor patient ratio mu Uganda Uganda shaheji twine doctor patient ratio kugira ngo doctor omwe nana areba abantu emutarebera necwe kandi ministry kandi ekitongore kikutegeka amahanga byamagara mu ikiba kweta WHO World Health Organization ncho recommending ngo doctor moshime kwano abantu rukumi omubwire so population eje kintu kimanyisa ngo wabor doctor for example yaha regional referral abantu abo sheme kubano ureba
population ejo bashime gwamba babari abantu rukumi ninga over doctor inga health center 3 de kambe no na kiteka arebo yansi kugira ngo abantu abari mu catchment area yawe bashime babari abantu rukumi konga teze sha turiyo mitwaro ebirnechek yaba bale bintani z'abandi bakahwera now eze sha tu inabashaho aba professional konka batari employed by government yes either bari mu private sector zabo abandi bahinduire profession batandikire kuvuga pichi batandika kuvuga taxi konka tuguma twine gap so areki twetanga dairema aho umurujungu kugira ngo twine bashaho umuringo go kugira ngo abashaho tubari employed amarwaro tigine bashaho konka bashaho bari outside bari mu byabo bakaheza bamara bakora internship konka tubaba employed now Uganda Medical Association ikizanga injiga ho government twabaretera extenso government ya promising ngo neza ku implementing kugira ngo kurgaharengo rwa National Referral Hospitals mpaka hansa health center 3 hona to employing haba doctor kugira ngo waza health center 3 eshaheji ushange ho doctor akukoreho ngo kwa kubano za health center 4 ningano za district just challenge roho no kugira ngo ikigambo doctor as passe takugenda wenga ahanta ho kuteka doctor no ine kuteka ho munansi no ine kuteka ho muntu warabu abo kwa for example doctor nana za kora surgery doctor atakora wenga doctor nakora na barabu doctor nakora na ba pharmacy doctor nakora na ba nurse so as much as the government is promising ngo neza gumane ki implementing asorore kugira ngo harengo rwa health center 3 bona tufune haba doctor ikinde cyo cyakutuyamba okwa absorbinga abashaho abatari employed kandi cyagarika cyendeze omwijurano rw'abarwire abo kwizo marwara ramahanga abo kubanye nakushobore ngo twinaba for example twinaba abarwire abo kwiza mu marwara ronkambara abine shongeza kubenza banzara gurwo health center 3 ninga health center 4 konka kugira ngo tariyo doctors of course by doctors I mean omuntu ashomere medicine and surgery obundo takabwine doctor wa health center 3 kajot kandi otativi kabajya ngo tariyo doctor twine clinical officers mu health center 3 twine nurses so konka by hierarchy and by working ine endwara ukuzukubanza igenda wabura clinical officer warebe endwara kareba to kujibasa ojoherezo mu marwara ragar mu ba doctors so itito cyo twadvising government kugira ngo mu decentralizing abashaho bashume baza health center 3 then tuchendeze abarwira bwambezo mu marwaro agamahango kutegereza abashaho kutegereza aba doctor and yet endwara zibine zikabenzera gurwa hanze now so meaning ngo nabashoma beja baheza konka kuba kuheza babura kuba consumed exactly government hospitals kuza ahamshara eyine kubane ukora kureba barwe sawa bahindira bagira mu kusika chapati bazo mu kuvuga imotoka na nebindi twina aba doctor bingi twina abashaho bingi abar outside abatakureba barwiri abakore bindi abagira mu business and yet twina barwire bingi bo kwitaga kureba so at the end of the day ba intana bo mwakogwo nabo kushangana ba feeling that gap hati exactly abo kuba ngoko wakigambaje already abashaho bari employed by government no bachemuno they are very few they are very few so abarwire ni bingi population ekeyongera by all matter of fact abarwire ni bingi kandi bine kureba era na neza shabu turiyo tugamba ngo abashaho no bache itito tugamba abarwire mu mwizo mwirwaro utakabori yo mukoro wire ukajota nareba abashaho bagira ngo abashaho no bache muninga medical internet apana iyo gumiza moije izo mwirwaro no basa kugira okucererwa okurebwa konka no iza kureba so enshonga ya medical internet agent cyo tukugerera ngo government ine kugetegereza abo kwantu teka omwe kutubatiyo teka ngushana government te habwirwe kurungi ninga bakora bo kutebenkanisiza budget allocation tubahabwirwe kurungi nicyo kurebera bakaranzia bakakitera tochi nicyo kurebera mbagira ngo maybe enshonga tugitaru baju ninga tugitegereze next year enshonga erikwetaga eshahage it is a matter of urgency tekwetaga kugira ngo it doesn't need to be looked into next year, it needs to be resolved now. Ekindi koko bano reba nka internet ziba Uganda waba comparingana na internet ziba aganda mahanga. Uganda niyo kusinge kushashura mpora internet ziba konke chito tiyo shonga yitu enshonga yitu no kugira ngo ntubasa kuronda can we look for resources ntubasa kugira ngo kwe wabiro okuzire budget akasenta kamukatiraha akando katira no basa kuyose and they don't need a lot of money by the way
abo kuba kokora baba ari abantu 2500 for example or kumwetagira ka million kamwe wateza mu amezi 12 noza kushanga zirinka 30 billions 30 billions ne sentes government eri kubasa kwateka gira ngo tubente kora irwaro rya Rubowa mwena hati izo tukabaha sente mwayombe kamahika musinje hati no mwende zindi bakwatanke zindi sente bazibongera tugira ngo can't we make allocation okashanga ngo hinaho kubasa kuyaka sente kachako okafacilitating a medical internet katurebera barwire abantu no kubona bona at the end of the day itito abantu ababutosha na nyekanye tekemo nito tukubona bona abo kuba noza kuza hariya hirwaro doctor nomwe muri abantu nka 50 ninga abantu nka 9 as a matter of fact no byakuba in speed eri kwingana ki naguma nareba ngo cyakubasa nareba omuntu omumo mweze gozi kasha munana azaranchi agarika kikasha 12 mutaka wiri kandi twine indwara zitakushana kamera yakire kuza kumwe examining oshanga omuntu yakikaho yaberaho nakubi yes yakona yaberaho nakubi otegereze doctor kureba niye nampereze example you minister ya twirizo minister Chris Baryomunsi honarebo akizo mu irwaro and he has been visiting nakora prompt visits abira kabare regional referral izakarimbara regional referral akatugira ati kona ko mu irwaro shamushanje gwecuro ato muntu wanyakira unashanga nareba warwire yabari intani yego teka tekorebe shamushanje gwecuro do na minister muntu yashangira mu irwaro waza intani so if you can see what the minister using it as an example, for example, it is not a fact, it is not a matter thing. Burukuza yom bashanga yo intern. No basa kushanga consultant ninga professor ya barho, particularly konkati chiri common nacho. Ngo professor nakusiba na raba biro kuruga kasheshe mpaka 12. Ngo agarika afuna man go kuraraho kuri 12 mpaka busheshe. Intern zana abantu abachina man niko tukuteka teka. Is someone who has finished medical school na chikora profession ye is energetic. That's why they are able to push for 36 hours non-stop. Of course, we are also calling the government kujirangu echindeche ticho revising bonjere ba posting more intern by increasing health workers kujirangu tuchendeza burden real. Ibintu babiherezaho then charge itega consultation babene kwiyongera kuza exactly. So professors. If we can give it as an example kujirangu Minister Chris Waryomunsi has made a prompt visit to two different referral hospitals at night at 1 and 2 a.m. and the person you have found is a medical intern, and this is a person that we are saying is not very important in our health sector. He's very, very important. No, they are not important. It's about budget issues. So, let us consider this point as a matter of fact, as a serious one. And our position as Uganda Medical Association has been and remains that we are calling on government to first of all deploy all medical interns. Kandi cyo bachitukorire ntabebaza babahumuzo mugamba. Number 2, let them pay, facilitate their allowances. Just cause more. Yes. Otherwise, they are going to make even the young ones fear or hate the profession. Omuntu nakubana jet minute kandi aba medical interns embasiba mbirukana government ati ninchenda kuba doctor habwenje. Kandi kuriya tuyondwondere mishara bashomesa amashoma ga sciences hati kuba kubaheza gashoma abwenje wabarira. Aho naho tizere tukareba gap yo kugira ngo government has been encouraging everyone to be a scientist. Yeah, true. Government is encouraging abana because we lack doctors, we lack those guys. Ngo bashome by scientists by engineers, scientists by doctors. Bakore ibintu by'amana kandi hatukubaheza wabagira munana kara wense kacheko kubahereza tukarebeko so ikintu cyo kiza kireta controversy. Now we want to request the government and as Uganda Medical Association, particularly as the Ankole region but also as the voice for the Uganda Medical Association as a whole, we are calling on the government to help and save us from this, I should call it embarrassment. Deploy all medical interns and pay their allowances. That's more allowance. That's more allowance. Number 2, look into budget allocation and solicit really. We are not saying that the government has all the money or a lot of money, no. But we are looking at priorities. Let us make let us make it a priority.
ntubasa kuchendeza ha travels ntubasa kugira ngo sente twabe twareketingire for traveling abroad tuchendeze mukache ntubasa kugira ngo sente twabe twareketingire gukora particular thing tuchendeze ho kache konka tufone sente zo kureba amagara g'abanya Uganda because at the end of the day omunya Uganda wa hansi nuwa kubona bona at the end of the day omuhinji nito tukubona bona at the end of the day tukubisa wihanga kandi nito tukora nito providing taxes nito tukurete rihanga lya agenda omumisho so twabasta kozera kintechi we are really going to cause a crisis. If the government has not understood this, let it do another survey. Kandi Minister Garikarabe maybe. But even if he goes back, he's going to find the same solution. Sebastian Mubanjezi okorga omu Uganda Medical Association anka Publicity Secretary ahabwa Ankole Region tiriyo tureba hanshonga zaba interns abo akasente kabo ka allowance kihirweho bari kujya mutwa kubasa kuboneka kandi doctor yakushoborera ko muntu ari yo mu field kandi ibintu ari kubyetegereza omunmo gwaba interns okwe ehitiro kubantu zakuronda obushanjabi okutwagureba okuguriyo gw'amana munonga mwene babatatundiro kuba baho nenchi ekiri kubaho kandi ariyo nanjye akutera umuranga government okugira ngo ekintu ekite omunkora etekateka omunonga esolisting at least akasente karinganire abantu aba batambire amagara g'abantu ngiro cyo butunzi charity omuhereza edakika za 30 ezari nk'umushaya kabiri twaza kuza omutumwa bw'abashubuzi kuturahana tuceyo Dr Sebastian iza kumushaba atugambere kucyakubasa kubaho okashanga government sente ziyazitunga akabya karohona no kukemerire bo nkabar kurwana amagara g'umunya Uganda abarahire bakesacrificing kandi bakataho n'ekigombe cha Uganda Medical Association okwetorora hanshongezo bija kukora hoki ninga nece kiba kutekateka ecyakubasa kukorwa amagara g'umunya Uganda kakagumaho katsomuka humuro otakargaho. Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndeye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habo kandi tuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere cinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantuma nkabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharoho kabejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hate no rwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi oyiha mu cyango kurigera uko warebera obuhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero. Otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwananire kabandi betu. Obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi. Iyo poma rota sisiro wanje. Iyo marota yakurire shanda. Hasa ninga okuna tware niyo ngona kufwa. Tokareba kabatuina bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nende bezirumu. Orukuri mbutebe. Abandi binabakazi munani.
baryaho baterekine nyonyine tubiri kushorya bono terenduru owakuchiroru nugwo muzano ogwo utashemeye kuba noferwa ahabwo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwije kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo Inye nikakutumengo cyacora mwana iyo ngani ko kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwe tenkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyena ekeri okujya mu bushuhe bomusheija okutina hanga natubantu tutayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konka bakatunga eche barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko. Abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira ahabinte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kwikirize biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga webare okugumaho ahabwa programme ya sisimuka nchire cyo butun charity omuhereza kandi tshire mukashonshereke kitwa ko mjenyi yo waheza kutwegitaho twine Dr. Sebastian Mobanjezi ogu narugao mu Kigombe echa Uganda Medical Association na publicity secretary na mnonga habwa Ankole region turi hanshonga zaba intan abo tukuteka ngu bakayemba twera mnongo marwaro bit government ka allowance kabo ekakihaho nahabwecho bahendiro marwaraga batajire gukora internship yabo turiyo ntitera tocho mu nshonga zabo turebe nije ningateje bihungu tukire ningatu munonga ntubasa kutamburirayo kucakubasa kuba kitarije nece kine kwanchikorwaho bitu ebyagambire nibinji kurekana ndiyo nindeba embera kuyakugumerieti ba intern zaba batajire yo marwaro abo kutwakira reception bakatwara ba doctor ngo kuyana bugamba bo nkaba Uganda Medical Association nibija kuhendera abakozire hoki government yabita respondent aho nto twahikasemo wabare munonga omuteganso program na nabo kutereba first of all kako batine kibireho what next icyo kubanza ititwe twina masiko we have faith kugira ngo ine kiraro aho kwa banda ko imbere kitongore cye byamagara bona almost naba doctor bakakora internship page mbamanye kikumanyisa so before we even reach at what will happen if nothing is done we have faith twine okwikiriza ngo government naiza kugira iki yakoraho then if it comes to the extreme because na possibility jonerho icyo kubanza umugaso gwitu no kugira ngo we are planning to engage other stakeholders
kugira ngo maybe itwe ngaba Uganda Medical Association ninga nkabashaho twarga koreka twarga kutera tochi tukamurikira government byone bikwetagwa na gaps ziriyo mu ndebe nkanseji ya new policy. If it doesn't really understand ninga yabeta chetegerize ntuiza ku engaging other stakeholders abo kubenshonga zamagara gabantu tukikugira ngo nezitu nkabashaho twenka wapi abanasi bine bitongore ebikugavaninga abanasi aba pharmacy bine bitongore ebikugavaninga aba pharmacy. We want to engage everyone and we have already started. Apart from that, we are going to go legal action. Abukuba iti twenka abashaho tukubasa kureka abashaho bariyo bari mu profession ngo baremwe kureba abashaho baremwe kureba abarwire kandi tukuba protecting. Our duty is really to look at their welfare, protect them and also help in supervision. Abukuba inshonga zamagara ngo kunana kugambire kugira ngo medical intern are independent of himself or herself. So, one, we are going to keep engaging government. We are going to involve in other stakeholders, but tutekateka ngo tutukuza kwikoko yona. We are looking forward that government tekuza kutwishiriza kuvura ku facilitating abantu aba mpaka bachira kugira ngo to amara 2 weeks bataka reporting. Abo kwa a lot of crisis. I want to give an example. Kutukuba twine surgeries. Shango murwe na itageshaga yo kumuteka. Kandi mwakire ahameza yo kushemereza ho mu theater. Hati omuntu akwa ariyo nashemeza tuwari kuza kurweho kandi kuza kwendeshaga mu brand bank. Aho ntugambira medical intern please yurukoti yambera oteretereshaga. Hati naho no yebuza ngo ezeshaho bwatariyo. Haza kubaho ki. I don't want to talk about what will happen abo kubaho no wabanka extremist. But nyenda mu kitere mutoki na niyo muntu rukundi yabana na government tichetegereza. Number 2. Nogamba na ruhanga guma mukwatire ogaruko genda bani waritesha. It is a crisis. No crisis iri ntutera mutoki. Number 2. Kwineje. Abantu kutukuba twine nko mukazi noreba nko kuzara kwa mukazi na izagire nkapusindika kiko embere hinduka ngo umuntu arumsiye abo kushemeza. Yego. Eshahejo shamushanshu gwechuro omuntu akusinge kutuyamba mu mutakagara mu mutwari ni medical intern because no way aga communicating na associate professor ningana na doctor ndijo atomuntu yetaga kushemeza. And to make things better in many situations aba doctors bitu ba medical interns they conduct a number of surgeries. Yes. No yako tar complicated provided agamba na doctor to umuntu no kushemeza namgira tutandikira because you have to save a life. Now, ekindi ni ngoreka neki. Ne samushanzu gwechuro omuntu netaga kushemeza tarho intano kumutwara umusiyeta. Hato go muntu yaba hati. Mwana ndagambira umuntu yata kwasubwe bishangu tamburo gaho tamburo zo musiyeta atari kibanza go kutambura. So, ezo areas zari ni ngoreka kugira ngo intern kabe na kore major very crucial. Now that they are not there, what is happening? Arechina changu mnonga. Aba private health sector abo eshongeje nibija bajwana muri yari ninga for them they are happy kugira ngo intani zabamba kwirukangiro wabo babatere hot center tice turinganire okwa benho bakora nje ngo what is lacking is only government hospitals ninga na private sector somewhere somehow na yene very affected. All of us are affected. How can njangu bari bino hot center twabu tice tukubahereza so amashemerwa gabo. First of all, medical interns tubakora internship mu marwaro ga government gonga. Okay. Medical intern mbazo mu marwaro gona agarumu abantu abo kubasa kuba supervising. Kako example, eshaheji oyiroho mbara ryo no referral hospital twine medical interns tshemekwa twine medical interns haro mission hospital. Okay. Teri ejoneya ne kansa. Ne kansa yes. Tshemekwa twine medical interns akia teaching hospital that is private. Ishaka Adventist hospital that is private. So amarwaro minch provided yachira harengo yokweba hospital kandi rumu consultants bo supervising medical interns. Okay. And bari in medical interns facilitated by government. Okay. Bona ori mu government ori mu private hospital you are facilitated by government. Abo kumurimo gukora no gwa government real. No kureba abantu na no kubaragura abantu n'aba government. We all belong to government. Okay. At some point of time shomba bakabagira ngo
uri umweji wa government. Dr. John ndachika yitemwe ya hamuheru nanishaba ngo bumbe uyendere kutera government omuranga then nanitwa babarwire utugambire kuturahike ruyare tukashange mbere ryetyo okutura twaze twahikamya nyinyi echo kubanza nyenda kutandika necha barwire abo kubanza end of the day okushasha kwe kuguma kutukururuga na nezi shano wakushohora kutombera na tukururuga accidents tuzerega echo kubanza no tabe tune mu challenges zo kugira ngo medical internet tabakikire mu marwaro omuntu ararware ajo mwirwaro. Even if we still have challenges of medical internet not reporting on station, if you are sick, go to the hospital. No basako bad raid, but you will be worked on. It is a matter of fact. Abashaho, abari employed by government vario, babasako babache, but they will still work. Number 2, I really want to emphasize this as a person, as a doctor, but also as a representative of Uganda Medical Association, that we are calling on government. Please look into the issue of medical interns and consider it to be as serious as never before. Deploy all medical interns as you have done, and we are grateful, but also pay their allowances. Because this is the only way we are going to solve this short-time crisis. And lastly, to the Shaba government, we are employing government and the Ministry of Health to budget for these interns. Before they are produced into saturation, Bataka Health Kujanga were deployed, please make sure you have already allocated the allowances such that we solve this once and for all. Lastly, Nyenda Kushaba Ministry of Health and government. New policy ya training of medical interns ebe yareta ejigareyo retracting eyo kugira ngo abantu ba graduating after medical interns. We are saying no. We cannot allow people to graduate after they have done internship because that extra 1 year which is added on is not catered for under university curriculum. Number 2, we are saying that people are going to lack identity because after graduation, you become a doctor, you go into the hospitals when you can be identified. I am Dr. Sebastian Mubanjizi, medical intern. So if they go into these hospitals before they are graduated, who are they going to be? They are going to lack identity. And for us, we say that for you to work on a patient, the patient should identify you, your colleagues should identify you, other doctors should identify you, such that we reduce or avoid any fracas of people being in hospitals and they start working on our patients without being identified. So this has really killed the morale for these interns. Yeah. We thank you very much, Doctor. Webare okutorekayo kaniteekateeka na government na emikono yayo mwena mwateekateeka hanshongeji mazima kumwe mtakarebere how deep this is. I think you have really got it from Dr. Sebastian. Mubengejinge na babengejinge tubase kutunga neutral ground iyo kurangwa at least buri yomwe yabasa kuganyirwa umbana bito bashomere kandi na government yitu ya Uganda. Chobutun charity ngo mazina beto twaza kuzawo mukahumuro garukaha nsakwa twine muzeye ibisinsino nawe abase kuzana party program ekiri ya sisimka ninkushaba ngo watakaragaho. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. For your mercy and the money, images overloading. Now we're shining in the party. I'm a shame that you shouldn't try and
this year. We never gonna borrow, now we wanna go this year. Another risk cabana, kashana ni kashomu westi, we grow banana. Nitisiba tukazana, engoma tukazinyaza, we beat sakata. Pereza yone mena shabire, oh my God, give me your love in abundance. Oh my God, ninyenda nyikika no mtima, tamburo manda gwawe. Abazi kuoba maresh mama, ondi ndisomkono gwawe. Amashemera ngishule juya yende funde. Abaguzi bishu zetu kaza mkama siwe. We going from local to international this year. We never gonna borrow, now we wanna go this year. Yeah, yeah. We going from local to international this year. We never gonna borrow, now we wanna go this year. Mama, on in some one of away. I'm a shaman, rock is ready to get the food. I was in you come and see me. We go from yeah. We're gonna go to